ya 10-1 leina leo le kry-le kua thabeng ya Tafelkopo ge ba namela thaba ba ya go epa dišare a phala bana ba bannyane a e namela Maimane ba šala ka morago ba palela ko go e namela makoko a ya le yona a fiwa leina le ba reng ke 10-1 metheleng matsogo wa tseba a ke tsebe mara re ke bolela ka re ke nako ka ya go bolela se ke la mphelela pelo re tlhotlhaiša bošego Maimane ka mokgo o bona mokgekolo ka mokgwa ke mo ratang ka gona mokgekolo gape gore ke be ngaka ke ka baka la gage ba ena tsa motho ba ria dimaka motho gape ba tlhehla nnoši ba no tsoga bošego ya go tlhehla nnoši ka 3 o'clock a tlhehla go ne moropa ora go ne moropa Maimane wa tokopelela wa tlhehla a be a fetse a nnoši nto ngwe le ngwe a iri a nnoši ke ile le ena segweng o ka re ga raro ka maoto ke ya go mmontšha dišare ya go tloga mo a no tekela a sa letele gore no a kore go ne ba bangwe ba dilo tse o complaina ka he ngaka e nthute dišare he ngaka nna nka se le wena dišare metlhe le metlhe nka se kgona nna ke thwasitše ke feditše ke tlo go bontšha mola le mola wena o ye ene o phase badimo ba gago bošego ba go bontšhe sela le sela ge ba re o a thwasa ba ra gore wa ithuta le wena titšhere a ke re no go fa homework ya go tlogela re o bongwadile bosasa o tle le di-answer tlhenga le complain na Maimane ke moruti ke tšwa le wena gaka a go fete ga 5 o a ke tšwe le ena dišareng go feta ga 5 aowa le nna ngaka ka senke ya le nna go feta ga 5 be re tekela re ya go epa re ya mehlole ka moka jwale ke no be ke kgothatsa ba bang go koko dišareng wa ithuta gona go lebile re ne WhatsApp group kua ga ya kere ge le ile dišareng le fihla kua seo sa se kwešišeng wa snapa wa romela ba ke nnye ke a go botša tla nayo go ba e tlogela go fihla nayo mo ke tlo go botša gore ke eng a ke re nka se tlogele balwetse ba le mo ka re ke iša wena sekgweng go ne batho ba bangwe ba jwetša go hwa ke ba tlogele ke iše wena sekgweng ga kgoneng Maimane nna ke a go lebogiša ene ke duma gore nkebe ke ba le thwasana la go swana le wena mara since then yei ai a ke nalo ke goga boima Maimane go goga boima ka mola gae a thasana ka mola gae mane le wena wa ba bona go tlile man a ba hlehle a ba ithute ditaola a ba rie selo jale mohlala ba tlo tšea kae wena o gorogile certificate sa Maimane sa mathomo se sona se balega ka tsela e Apostolic Church of Christ membership certificate. This certificate is presented to Chauke Buheleni Ana, ID number 088 se dirilwe ka di 9 ja February 2025 sa saena ke Reverend K Malefo beta matsogo certificate sela sa kereke se se sona ba gešo o ne le certificate sa sekereke sa go rapella batho. Number 2, Tauja Baroka certificate of recognition, 1 excellence, 2 superior, 3 performance and accomplishment. We proudly conferred upon Chauke Buheleni Ana admission date are the 16 December 2019. Ke lona tšatši le la goroga kua gae le bile a etlo ya gorela a ya ga moremi. Graduation date the 14 April 2022. O jile nyoko ka 2022 ka di 14 ja April. Homecoming le hono ke di 9 February 2025. Betela matsogo Chauke Maimane. Barry has accepted by Prof. Dim Remy and is hereby recognized professionally, loyalty, and international as in Inyanga and Umshasho Drum Beaters. I hereby declare that the statement shown here is correct and shall act accordingly. 9 February, Professor Dim Remy, Matso.
ya ke certificate sa gago se se ya magolo maimane wo mogolo a kere ya re tlo no kgwatha mola le mola jwale ka mmagorena. Are you feeling exhausted? Maimane sorry ke senyora tšhuma ke letšatši gape batho ba bagolo ba ba godile ge re bina mo letšatšing tshwantse re felele motho a gabotse. Maimane pampišane ke e balang mo ke nagana gore tlo e kwa re e balela batho a kere ba re maitshwaro a ngaka ya nnete. Ngaka ya nnete magolo Maimane ba re ga ene jwala. Ngaka ya nnete ba re e swanetše go phela e laetša batho tlhompho go sa kgathale gore motho ko mogolo go ba ko monnyane na. Ngaka ya nnete Maimane ba re ga e tshepiše batho dilo tše e sa kgoneng go di dira. Ngaka ya nnete Maimane ba re ga e bolele bobe ka ditumelo tša batho ba bangwe ene e phela e thegile leleme mehla le matšatši. Ngaka ya nnete Maimane ba re o swanetše gore a phele e le modula thoko mo go neng kgaruru a tepeele thoko a ska tsena gare ga dikgaruru a ska badiwa mo motseng le dintwa tše di leng gona gore ba re mammang ba elwa le mammang gomme Maimane a re goba Maimane ba re ba le gona moo a e nyakege. Ngaka ya nnete Maimane ke o a swanetšeng gore a hlohloletše toka le dilo tše di botse mo nageng ya gabo. Ngaka ya nnete Maimane e swantše go phela e bolela nnete mehla le matšatši. Ngaka ya nnete Maimane e swanetše go no phela e robala ka gae. Ngaka ya nnete Maimane ba re swantše gore e phele e tšhaba mo go neng dintwa gona ke gore o leka go thibela dintwa especially magareng ga family ya gago le bana ba gago mo e leng gore wa kwa gore ba khibalwa skwa ema lo khiwa re ka gore okhi ngwana ke o ntirela so o ga ntirela. Bana ba bantši Maimane ba losha ke batswadi. Bana ba bantši ka magaeng ba losha ke batswadi ka baka la gore batswadi ba rata wa berekang wa sa berekeng a ba morata. Bongo a kere ke ra gore skwa ba le kgethollo godimo ga bana ba gago wa sa berekeng ke ngwana gago wa berekang ke ngwana gago wa tlhakang ke ngwana gago ngwalo le re so ga mmogo le batho ba geno ka moka familing ya geno o skwa re ka re ka mola bane terekere a ke tsene ka mola bane terekere wa ya kwala mos. Ngaka should never utter vulgar words. Ngaka ya swanela go bolela mantšo a mampe. Ngaka must always respect patient's privacy. Ngaka e swanetše go dula e hlomphile diphiri tša balwetši ba gage. Ana balwetši ge ba tsena ka ntompeng ya gago ba tsena e le ga ge ba tlaišegile ka diphiri tša bona tše di itseng ene ba nyaka thušo go wena ene o swanetše go gopole gore ge molwetši a šela e tla go wena gore a rone le tshepo ya gore wena o ka kgona go swara taba ya gage wa bo wa mo thuša ka taba ya gago ge nkebe a ba sa go tshepe a ba ka se tle go wena. Jwale a re hlompheng balwetši ba re ba tlišetšang ke badimo ge ba tlile ka ntompeng tša rena re seke ra tšeme re bolela taba tša bona phatlalatša mo bathong ya kwala mos. Ngaka must never share any information discussed in her consultation room. Go ya ka nna e sa no ba ntwete ye ke e boletšeng. Ngaka must never listen to hearsays or rumors. Maimane ga wa swanela go tšema o ekwa mabarebare ge bare mabarebare a lweša mabarebare ngaka Maimane a ka dira gore o hloye phokwane o mo hloye hloi o mo hloela seo sa se tsebeng o nne o kwele fela ge motho a re gape nna ke ile ka kwa phokwane a re Maimane this Maimane that. A ke bolele ke sa tekwe ke bolela ke tekwa Maimane. Go ne le batho ba bantši ba gona bjale ba sa kwaneng ba kgorometšanang ba hloyaneng ba sa gomme ba se ba hloyanala nto ba e tsebang ba hloelane gore mokete o ile a re mokete o re Maimane re go thwasišitše gabotse ke go rutile ditaola ke go rutile dihlare ke go rutile go tseba se seng le se seng se o se tsebang mara thuto ga e fele gore ke nyaka go rutsebe thuto ga e fele Maimane ga se gore ke go rutile dilo ka moka mo lefaseng
go go rutile tse ke gonneng go go ruta tsona ene wena o tlo tswela pele ge ntse o ya bongaka bo gola le monga jona ge a gola wa nkwishisha ge ke le so ke le ngwana so ke thwasitse ka 2019 go tloga ka 2019 go fisa gona jwale go ne le mo ke godileng go ne dilo tse ntšhi tse ke beng ke sa di tsebe ke di tsebile ge ke ntse ke sepela leeto le la bongaka mara senke ke re ba ga nthuta se ba ga nthuta se ka hlo ke mmolela le strata tse ke mmolela le ngaka tse ke re gape nna nto ba ba nthuta gape nna nto ga e tseba thuto ya dihlare thuto ya bongaka ga e fele wa ngwa ke seo sa tsebeng ge o ya go se hwetša pele se amogele o tšwele pele ka sona mokgwa o lebelele gore ke sa nnete na ka re go ne dilo tše dintše le ka no rara le ruta tsona la go di ruta ke batho mara go tšea le gore di-result tša dilo tšeo le yang go di ruta ke batho ge di itlamo a le sa tlo kgona go ba le maikarabelo godimo ga tsona ya kwala mos ke lwa le taba ya mabarebare thata maimane ke tlo bolela ka mabarebare thata ene a ke dumele ka bana ba ka mokgwaka godimo ga taba ya mabarebare e bana ko magolo a go ne motho mo perfect mo lefaseng a go ne ngaka ye perfect mo lefaseng dilo tše ka moka re di riang re ria tše re di tsebang tše re rutilweng tsona bongaka bo gola le motho ge a gola ya nkwishiša bongaka bo gola le monga jona ge a gola a kere seo se ngwa se hwetša ka thwasong go ya go se hwetša pele se lebelele pele gore selo se ke se hwetšang se ke thuto mara selo seo se hwetšang na se tlo go tšwela mogolana goba se tlo go bolaya na re ne le bothata ba gore re goroša batho ba bangwe re fetša go ba goroša moroka a ba sa bua košeng nto e riang gore batho ge re fetša go ba goroša ba seke ba bua košeng ke eng ye ke e bolelang ye ke nngwe ya mabaka a dirang gore ba bangwe re fetša go ba goroša ba seke ba bua košeng ka baka la gore ba kopana le ngaka tše ding tša ba botša tše di ba botšang napile ba thoma gore no go ra gore kua morago benkiria a ba nthuta selo then napile wa thoma wa dula wa selo sa tla košeng wa ba le tšhomi tša gago tša dingaka tše le tsekelelang le tsekelela mo le tsekelelang mara letšatši le etla la mmanaki ya tšatši la go tšhuma baloi mo e leng gore wena o tlile gore go kopana le tše di kopana le wa bona gore mo ga ke sane polane ba bantšhi nna re ba bone ba buile ga moremi ba bantšhi ba bane re thwasitše re ba hwetša ba sepela ra be ra goroga ra be ra ba dingaka gona bale re ba bone ba buile ba boa ba thokosa moo diang matsogo ba thokosa moo gona mo la nkwišiša ke ra gore le ikwišišeng mabarebare a tshwenya mabarebare a bolaiša maimane o apara so gona ka mokgwa o apereng ke ka mokgwa o aparang a go ne motho mongwe a swantšeng a go botse gore nto o e apereng bo se wa tshwanelo o e apara ka mo pele be swantše be ka morago he fiso tše swantše di be 5 se ke tša batho he bo swantšeng ke bo rwele ntoro he eng yang kae wa nkwišiša moso nako e o ba jwa o le mo speed penten nna re le gae ba sa go bone motho o gore wa ba jwa o hloka thušo wa ya e tlo go porofeta le gone go le ngaka le hlokomelang diporofeto tše tša dimmolong lena diporofeto tše tša dimmolong ba le porofetang memolong lena ba le porofeta ba le botša gore he ngaka ga gwa e go riele gabotse he mo thwasang gona go ne noga he noga e go riang ga e go rieng o magolo a go ne gore o ka tla ka gaka o sa ntshepe a go kgone gore o ka tla re nna gape ke tloga ke ya ga mogala bo ke ya go thwasa o tlile kua gae ya e tlo bina a bina bogoeng jwaka a thuša ba bogoe jwaka ka ya pula ena mmuru ka ya ka fiša ka mo lebelela ka hwetša bina le batho ba 7 fredi ba le gona thwasana la matlare ya le matlare ba bina senkareng ke diphoofolo ba ntšhošitše
mmino ba beng ba o bina ka re ke ba lebella ka re mara batho ba ba phela ba tso Moroka mphekola pula yana ka ra ke tloge mo puleng ke dula gona mo ke chapile reg ke chapile ke apere Pringle of Scotland la ngwa mos pula ya nnela ka ra ke tloge mo monna re go ga mashole ke go bona re tlompotsa yei wa tsa a dula Moroka bina mogala bo ke mmethele matsogo o thushitse ngwanake tšatši le o phekotše ngwanake a mo thuša nna a ntshwara a ntlogela ka ra a gone taba ke tla mo latelela ke mo lateletše mogala bo a mpitša ke mo lateletše ka fihla go yena ka re Moroka ke nna o ke tlile a mpotša tša gešo ka sepela ka boela gae ka re nke ke ye go robala le tšona nke ke di bone ka robala ka tšona ka tsoga ka robala ka tšona ka sefele pelo tate mogolo a theoga thaba apere re go jwa mašole a fihla mo fase a re ngwanaka ke ya go tšea ka letsogo a ntše a nnametša thaba ge re kotimela ka thokoela ke ge ke bona tamo le legolo la metsi le tletše metsi ge ke gadima kua ke ge ke bona lapa la gabo mogala bo ke bona lephandi la gage mo badimo ba gage ba leng gona betha matsogo a mpitša ke tiketše ene le lehono ke sabina le ena no matter what dark or blue or go riegang go gorometse gang ka ya iye bona ke ya maemo a ya o nthutile bongaka ke ra gore maimane o tšee ka tsebe le ba bang le tšeeng ka tsebe e bana ngaka gago ke ngaka gago ngaka ge e ka go oretša lebea ngaka ge e ka go oretša lebea le nkwešiše nto ba reng ke lebea a se papadi ngaka ge e ka go oretša lebea wa le orela le le dileng ke ena ka matsogo a gage le medimo a gage a go oretša lona wa le orela o tsebe gore ke ngaka gago tše le diriang ke dipapadi ke ngaka ya gago mothowe ene go ka se tšhentšhe seo maimane ke a go lebogiša o kgonne go goroga ke a go lebogiša thata ngwanaka ke leboga le baroka ge ba re ile taba tše botse Moroka a ke leboge wena hlabirwang kokota maile a go fenya ke go leboge ngaka yaka ke mona nna le wena re kopaneng mo ebile ke tšatši le la ra mo goroša ene ebile go ka se tsogile go tšhentšhitše nna le wena re tlile no ba gona so go tloga mo go ya lehung nna Moroka ke ikana pele ga setšhaba ke ana go mo go iwang le ge go ka ba le se re atlhogantšhang kgwedi tše 5 goba mengwaga e 2 mara go boela ke tlilo no boela ye tlang go be re katologantšhitše 5 years goba 6 years wena o tla e rapediša le nna ka e rapediša ya be ya fela ra boelana a kere ya ke no be ke ruta motho ka ngaka ya gage ka baka la gore mabare ba re a kgona go dia gore motho a lwele ngaka ya gage motho a feletse a loya ngaka gage ye mahlare motho a feletse a loya ngaka ya gage gona re ge motho a loya ngaka gage o ra gore maimane nna ke mohlahli wa gago wa ditaola le dio tše ka moka ngaka ya ka le wena she gongwa ngaka ya ka le wena ko a ke re nna ko go tšere ka go iša go gora re go ne mathata maimane o swanetše gore o ka ya ga moremi wa bolela le yena wa hwetša a ne le mmereko montši o swanetše gore o ka mphounela wa tla go nna ke tono go thuša nka se re ke go rutile ditaola ke go tietše moropa ke go rietše dilo tše ka moka ka palela bo go thuša ke a kwala mose ke nagana gore ba balayang balaeng re fetšeng Moroka o ne line ne ya fasadi bomma go sekutere ngaka sebalo sa rakgwadi tla ke sebalo sa rakgwadi tla ke no ngwana na swa majedi ya mokgapa marumo kwa ga bopholo kokotwa mo go gona mantši pana makweng ya ke ga gešo ga bopedi ga bommane ge ke re mahlabahlaba badimo ba hlabile kgomo mahlabahlaba ga gešo ga bommane ke ra ga mmana se gana swa matšedi mo go reilweng mo sebalo ke koko
ya ke koko a ka sebalo ko mo fe ya mabedi a mararo a go moaga re gone go bona re ya kae Thobelang setšhaba sa Speed Band o magolo mangaka le baporofeta ba mo Speed Band wa bolelang ke ena Philadi ya Malope sebalo sa Ragwadi magolo Maimane nna ke tlo go laya o se sia ka wa malopo ko wena o nthutile bongaka ke fihla ka kua ga abuti ke tlo thwasa ke kry-ile wena o le magolo ko wena o ntaeditseng gore abuti o rutileng ko wena o ntaeditseng tsela e ya go rutileng yona ke a go leboga ngaka Maimane le kgone ge o le ngaka gore o ile ka gae ke re tswela pele gona ka mogola 10,1 o re rutileng dihlare o re rutileng bongaka o re rutileng kgotlelelo ka mogare ga bongaka le kgone le ke re ke sa go lebogiša Maimane ke re o gole ka bongakeng ba gago o ka ke tlou ke a leboga na swatla rumele yona koko o e rume le mphela nako ke tle ke thobela nako ya ka jwale ka re mbotile ka phefo Thabela setšhaba ka moka bo magolo dingaka le baporofeta wa bolelang mo ke ngaka Mmana Swego tswa moganyaka magolo Maimane ga ke ne mantši mara sa gopela ka 10,1 10,1 be ke ne le wena Thabeng ta Volkopo re le kwa tlase wena o le kwa godimo ke gopola ba ntshega ba mpitša patlapatla a re patlapatla namela magolo Maimane a le mola a latile mmoelela tšatšing la lekgono ke rata go lebogiša bile ke re tswela pele ka bongaka jwa gago o bo sware gabotse a ke ne a mantši Thobela Alright, Machimo o ra re wa e tswalla. ya Machimo a ke le tamišeng ka moka setšhaba sa mo Speed Band ke re dimamathane di ntšele maduma di nkišetše yona ka kua mafateng a matelele le fihle le ba rele le re setlogolo sa ba matala se re pšhaphša diatla se a dumediša ke dumediše le lena setšhaba ke dumedišeng mangaka le nna ke dumedišeng bo magolo ke re thokozane bo magolo a ka emela go ratharatha mo magolo Maimane gala le ka kua yo ke a tlabega gore puraburi ya gage o e babaletše go fitlhelela le kgono e sa le gabotse ke a bona gore ba fela iša dry clean a e swara gabotse magolo Maimane ke mosadi wa motsho ke mmago batho ke koko wa batho ke mmago rena le nna ge ke eme jwale ke eme mo pele ga gage ke a thothomela ke tsebe gore ke tla morela ke reng empa se nka gore le nka re tsona ke gore magolo Maimane o te taile tšatši le o tloga ka mo o e tla ka ga moremi nna be re sa dauta re rai nna badimo a ke na bone wena ke ge o šetše o amogetše jwale go tloga tšatši leo ke tšatši leo tethetšeng wa re wena wa inama se a go tshela o iname sa go tshela mengwaga ka mengwaga ra tsena bo Mmatšhemo ra tsena ra be ra tšwa le kgono ba ra le ne motloga pele le ne motšhabeši ya lona jwale wena le kgono le tšhabešiše lebelo le ebile o fihlile mafelelong a lona ke rata gore ke go lebogiše magolo ke gore le ke re ke kgopela gore o sware bongaka ba gago gabotse o sware ka tlatše pedi o bohlomphe tšela le di bolelang ka kua ndombeng ya gago di felele ka kua a ke tlo ratharata ka gore melao še yona mo ba go file yona o tlo tepalela yona o le ka kua ndombeng o nabile maoto gabotse ba re mara gabotse mo ba phokwane ba ira goreng mo o šarakanang gona magolo no tša
wa founela baba Phokwane go rarakana gape wa bona gore mara o ka re man ke sa tlotša ka le le tee wa founela ka kua ga borena ga Malopo ga Moremi o ka se sharakane go fihlelela o tepoga o ya mola ba tlo go relang mara phete a se yona e nkebe o tlo go apere yelo ya go ba le bokhwibidu a ke ne a mantši ba gešo bana ba ka mo le family ya bo Mokgekolo ke re mo amogeleng le be le mohlokomeleng o sane badimo o sa le fragile o tloka thekgo ya lena mo thekgeng le tlogeng le mo tsamaiša tsela e sa le telele ke re pia ke a mo lebogiša mokholo o tlile le yena nka bja mabedi ya go leboga Thobela setšhaba sa mo ngaka shi re itšhišitše magolo nna ke sa go fihletse ke sane 7 o ne naka le go rietseng lona ka le uta sekgwete that's why o timetše Malobo ko sekgwete Phokwane o ka yena Mokgekolo tsere ke badimo ka mogae ena a re o epa dihlare gane ke le naka le nna ke lotileng sekgweko tetšo o santse a tla lekgie ka la bobedi ke mpho ye ke go fileng yona matsogo hei a re maimane o ne mpho kua sekgweng swantse a ebine le re bitseng re tle re mo thušeng go bina ya a dupadupe a fempe a ye go entšha mokhulu gape a go fihletse go a baba yo o ka fihlela ke mokhulu e mapele o tlo o babelwa thata o tle a re o ne maaka tswa ka tla bolela maaka moo a maimane o kotseng wena o mo bothateng jo bogolo Moroka o ka re ba boletse a ke bone ba batamela wa nyakang go laya batameleng ka moka le ba ba leng ka morago mangaka o e leng gore o ne polelo tla re thušaneng mo re laeng magolo so ya Moroka ka re nako ke nkane ya boma nkane ya boma ngane ya bo baba sa ikhale nkane ya boma nkane ya boma ngane ya bo baba sa ikhale ya baba nka baba ya baba ngane ya bo baba sa ikhale nkane ya boma nkane ya boma ngane ya bo baba sa ikhale nkane ya boma nkane ya boma ngane ya bo baba sa ipisela ngane ya bo baba sa ikhale ngane ya bo baba sa ikhale ngane ya bo baba sa ikhale modimo wa bakone re bokhale tate mogolo wa khale yona tata wa khale modimo wa bakone re ya khale ale khale le go magolo yona tate mogolo re ya khale modimo wa bakone wa khale
lapeng ke kgopela legoga le sekotlelo se tšhelwe moloro ka pele ka sepitinyana. A ke thomeng ka go dumediša gape gobane ba re madume ke makhuri a re tlala ka yone thobela setšhaba ka moka ba ba tshwaretseng magolo maimane dimpho re ya di kgopela re kgopela le yona 5 ranta 10 ranta 20 ranta engwe le engwe ya go kgopela mahlatsi le ena bo magolo tetšhetšheng re kgonong tswela pele ke swere juvete botse mo e tswa go magolo maimane e ya go ngaka Tefo kgopela ba bangwe ba Tefo ba feng Tefo matsogo megolokwane lelelewe ke swere kobo e botse she mare ga batametše e tswa go magolo maimane e ya go Dr. Moremi bana ba baba Doni a batle ba motšee bana ba prof matsogo megolokwane basadi e nngwe gape kobo e botse she e ya go Mokhulu ola mo fihletse bana ba Mokhulu tlang bana ba Mokhulu ba motšee a ine leina ke kgopela gore monga yona a tepatametše ka pele ya sa saetsene a kere a re sekeng ra ba le manganga a reng ka mo re ifeleletseng gona mo ofo ka mo gare ga Tommy ka mo potleleng ngangane ya mo a nkeke koko sa ra go tswa ga Moremi o re wa go lebogiša ka tšhoko ka 20 rand matsogo bo magolo ke sa eme bo magolo setšhanka ngaka ke kane ka rathokore wa go lebogiša ka 20 ranta matsogo ntatela mola MJ o re wa go lebogiša ka letsoku šele ngaka la mola o re wa go lebogiša ka 50 rand
matsogo bo magolo jealous da Francina Chabalala o re ka 10 ranta wa go lebogiša matsogo magolo Nthabiseng ka Gapokwane o re wa go lebogiša ka 100 ranta matsogo ntate Mohlala o re gopela merapelo ka 5 rand o re ba go lebogiša bongakeng ba gago matsogo bo magolo Tujo, allez tujo, roupala tujo, tujo, roupala tujo. Agolo mathabate go tšwa ka Gapokwane gore ka 50 rand wa go lebogiša bongakeng ba gago o bo sware gabotse matsogo bo magolo ai tleng a re feleletseng ela ke ra re nyaka gore kgwedi e thoma e kry-e tšhelete gale ka mogare gape ra tseba sa se rile twingtwing likona ba Shabalala ba re a kry-e ditlhogonolofatšo ka 10 rand ba go lebogiša bongaka bo go lele godimo magolo go rapela o ba rapediše a re mo lebogišeng bo magolo magolo a lese go tšwa ga Mmakobiane o re sware bongaka ba gago gabotse a re mo lebogišeng ka re matsogo a na le jejenyana ka a kwagane